Umutwe wa AFC M23 utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko wabajwe kandi wamaganye bikomeye ibikorwa byo gushora abana mu gisirikare bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Laurent Kanyuka kuri uyu wa 10 Kanama 2025. Ni mu gihe kandi abayobozi b'ibihugu by'i Burayi bakomeje gushyira igitutu ku Burusiya mbere y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ahura na Perezida Vladimir Putin mu nama bivuga ko izabera muri Alaska muri Amerika. Ku wa 9 Kanama 2025 nibwo hasohotse itangazo risinyweho n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubudage, Polonye, Ubwongereza ndetse na Komisiyo y'u Burayi. Riza mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu cye kitazigera giha uduce tw'igihugu Uburusiya nk'inzira y'amahoro. Ni mu gihe kandi abanya-Israeli babarirwa mu bihumbi bakoze imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Tel Aviv basaba ko igihugu cyabo cyahagarika intambara muri Gaza. Israel iherutse gutangaza ko yafashe icyemezo cyo gutangira kugenzura umutekano w'agace ka Gaza kose harimo n'umujyi wako. Ibi byitezweho kuzatuma abaturage bagera kuri miliyoni bongera guhungira mu majyepfo ya Gaza. Ibi byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis, muhawe ikaze. Umutwe wa AFC M23 utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko wabajwe kandi wamaganye bikomeye ibikorwa byo gushora abana mu gisirikare bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Laurent Kanyuka kuri uyu wa 10 Kanama 2025 nyuma y'amashusho yagaragaye uwo mutwe werekana barimo n'abana bari barashowe mu gisirikare n'imirwi irimo Nyatura na Wazalendo. Ibi byagaragaye by'umwihariko ku wa 28 Nyakanga 2025 mu murenge wa Nyamugari mu misozi miremire ya Kare, ubwo abarwanyi ba Nyatura bashiraga intwaro hasi bakishikiriza ingabo za AFC M23. Yagaragaje ko muri abo barwanyi harimo abana batari bagejeje imyaka y'ubukure. Laurent Kanyuka yagize ati ibi bikorwa biracyakomeza nubwo hari imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri rusange ndetse n'iharanira uburenganzira bw'abana by'umwihariko. Tubabajwe no kubona ko nubwo ibi bikorwa bikomeye kandi biteye inkeke, ishami rya Loni ry'ubufatanye mu kurengera uburenganzira bwa muntu ritigeze risohora raporo yo kubyamagana, mu gihe ryihutira gusohora ibirego bidafite ishingiro kuri AFC M23. Kanyuka yavuze ko kwicecekera k'uyu muryango mu gihe cy'ibi byaha bituma wibazwaho byinshi birimo ubutabogamwa bwawo ndetse hakibazwa niba utarabaye igikoresho cya politiki. Ni mu gihe kandi ku wa 9 Kanama 2025 nibwo hasohotse itangazo risinyweho n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubudage, Polonye, Ubwongereza ndetse na Komisiyo y'u Burayi. Riza mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu cye kitazigera giha uduce tw'igihugu Uburusiya nk'inzira y'amahoro. Iri tangazo ryaje ryemeza ku mugambi wo kuganira hagati ya Trump na Putin hagamijwe kurangiza intambara yo muri Ukraine, ariko bavuga ko Kiev ikwiye gukomeza gushyigikirwa no gusunika Uburusiya kugira ngo habeho amahoro arambye. Trump wasezeranyije kurangiza iyi ntambara ateganya guhura na Putin tariki ya 15 Kanama 2025. Avuga ko impande zombi ziri hafi kumvikana ku masezerano ashobora kurangiza intambara. Ibizaba bikubiye mu masezerano ntibiratangazwa, ariko Trump yavuze ko azaba arimo guhana bimwe mu bice by'ubutaka ku nyungu z'impande zombi. Ibyasaba Ukraine gutanga igice kinini cy'ubutaka bwayo, ibintu Zelensky n'abafatanyabikorwa be b'abanyaburayi badakozwe. Mu tangazo bahuriyeho abayobozi b'u Burayi bavuze ko inzira yonyine yo kurangiza intambara ari ukuganira binyuze muri diplomasi ifasha Ukraine no gushyira igitutu ku Burusiya. Bongeraho ko amasezerano ayo ari yo yose y'amahoro agomba kurinda umutekano wa Ukraine n'u Burayi. Perezida Vladimir Zelensky yashimiye iri tangazo, avuga ko iherezo ry'intambara rigomba kuba rikwiye kandi ashimira abahagaze ku ruhande rwa Ukraine ku nyungu z'umutekano w'ibihugu by'i Burayi. Naho abanya-Israeli babarirwa mu bihumbi bakoze imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Tel Aviv basaba ko igihugu cyabo cyahagarika intambara muri Gaza nyuma y'uko gitangaje ko gifite umugambi wo kwigarurira aka gace ka Palestine. Israel iherutse gutangaza ko yafashe icyemezo cyo gutangira kugenzura umutekano w'agace ka Gaza kose. Ibi byitezweho kuzatuma abaturage bagera kuri miliyoni bongera guhungira mu majyepfo ya Gaza.
yavuze ko iki cyemezo kizashingira ku nkingi eshanu zirimo kwambura Hamas intwaro, gucyura impunzi, kwambura abaturage intwaro, kugenzura agace ka Gaza kose ndetse no gushyiraho ubundi buryo bw'imiyoborere budashingiye kuri Hamas ndetse na leta ya Palestine. Ni icyemezo cyanenzwe n'ibihugu byinshi bikomeye ndetse bimwe birimo n'Ubudage bwahise butangaza ko butazongera kohereza intwaro muri icyo gihugu mu rwego rwo gushimangira uburyo butishimiye uwo mwanzuro. Iki cyemezo kandi ntabwo cyashimishije abanya-Israeli kubera ko ku wa 9 Kanama 2025 abarenga ibihumbi 10 babyukiye mu mihanda ya Tel Aviv basaba guverinoma yabo guhagarika intambara muri Gaza, ahubwo bakareba uburyo babohora imbohe zifunzwe na Hamas muri uyu mujyi. Shaharimori Zahiro uri mu bigaragambya yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko bari gukora imyigaragambyo mu rwego rwo guha ubutumwa Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu ko igihe yakomeza gutera Gaza imbohe zabo zizakomeza kwicwa n'umutwe wa Hamas. Yakomeje agira ati, dushaka guha ubutumwa Benjamin Netanyahu ko igihe yakomeza gutera Gaza zimwe mu mbohe zizakomeza kwicwa. Biramutse bibaye si ubwa mbere Israeli yabiyoboye Gaza, kuko guhera mu 1946 Gaza yayoborwaga na Israeli kugeza mu 2005 ubwo yakuraga ibikorwa byayo byose muri Gaza. Dusoreje amakuru yacu, tubashimiye ubwitange mu kwereka twongeye guhurira mu yandi makuru y'ikigoroba araza kuba agezweho ako kanya.